Kardom karbeng nung live kenara dona phansatami nilisami juli be pila pen piniritum ka chathandan jilake Langpher constituency along Ramsing Timung MSR pukhi det pen kopipi asaisi keklem kedama bangso bothak na thilitum chathamik senang kedam ta apora hut kapre ka constituency alo mate haladak local MSA hinpen metha constituency along keklem kedam do ana phuthak karbeng nung live kenara phan paklang pon Lason sinon puthot nang lituma phana ke paklang pon thuji lake Langpher constituency alo lipai langdam thulana Langpher constituency along Ramsing Timung MSC mandate benapi Langpher constituency along penangan ka chelar thekdam longlo Ramsing Timung Karbiang long autonomous council along EMR pu longdun dedet pen MSC chot pen ko anma rara phan ke claim pi ponang ja saya mu anabangki dode sangse pen ke claim ke namajok constituency arlo tobar pen danglok dolong JJM rongkera klamalong waiting shed la penan parta IB saika masai hem pen danglok ke ongdung ka chingthur thek ponong lo lasi lang iksanang Langpher constituency habara long an palidam nona Really, MSc के मंचेंग हुआ 2017 ये तो बीजेपी पार्टी पे चले पार्टी टिके nanti pen Langpher pen ini turun pen Langpher arat nili pananga cing hon kuan lone tete lagi result long sini itu tengok mana ke difference ta almost 7,000 difference tu masih lapan abot ke yang difference kan ini hanan pahai masih Langpher pan ningarope jorope ning ting sampai masih lani kan pohon panang wajar pen dak Langpher ahawalong ini development kami tu kita ceng ajunan ke buat ini tu langsung ikan hila citim ke corona lockdown lo tapi ikan hi angbong lan bilidak punan ke development ke kan polisan bori lo la sorting pen niliga bori teng pen ake hai Dr. Tuliram mang eli tengah CM ake hai kami ngaklong pen dan ke Abdul kedok mai hin pen anda tu pen dan support tu la sorting pen aku eli tu Chief Minister ake hai Dr. Himanto Biswa Sarma ta Langpher apan development dia apan ke hang asam doan ta dan pajak ke langsung pensi Langpher bang penan development akam temu masih kutip hal ini sose doa panok ta pilot masih doa ta non klaim bom ke klaim tang siki ang non ke klaim ini asap suntola masih mukewangi ni kan si ni apa la Langpher arat apan ke kantor ke klaim kita bina hidup ada patang pilang kunci masih non tak tang siki ang masih nili Chorope lapen datang nikan hoket tiga pure A ke papleng dia kam nili dan nikan ini pen ke papleng un ke nili Chorore tahun Dr. Tuliram orang CM lapen ini tu Chief Minister Dr. Himanto Biswa Sarma Chorore masih dan nikan ini yang bom lah si dak Langpher apan dak kelang kono Langpher sornon kantong leta ani garang pe ada so development dikak ani teknologi kelong pun ke masih ini hin beda churolo ansa se ke wangya mita ekdam nahi dola ake hai Dr. Tuliram itu masih pen lapen itu Chief Minister Dr. Himanto Biswa Sarma pen ansa se kira longpon tu itu sini di CCP lapen longi masuk ke ini di terapkan ini pacini kanto pen pacini dah
kardom Karbing Long life kelang ratum duan ini litum Karbing Long life team pen jasemet Langpher labang so constituency ke parlo pon ningkan pongbong ko PPC dag local MSC akai Ramsing Timung ahin pen mate ladak BJP labang so sarkar nang dudet pen ko PPC poriborton labang so kathia ngapir bi keklem pon mala so labang so puthak sinil tum alang litum ningkan pol labang so achievement putang nil tum ritarli phasinil tum banglo non niltum Karbing Long life pen karja babangke labangke Langpher constituency ke parlo ponja semet bolongkom aji labangso hitiang bongke do rong parpi rong be labangso aklamalong sidolo labangso rong parpi rong be aklamalong just met all 26 constituency parman labangso mini stadium mate 10 crore labangso project kedeng ponalong ladak Langpher constituency long pensitame ladak rong parpi rong be aklamalong masih labangso 10 crore labangso mini stadium kikim kerang pon just met 90% an ke alang litung tanglo non mang ke labangso aklama bang dolang ke patu aklama bang labang lanil phi labangso gallery bang ke thong no be gallery pusi pulo lapen lanil phi labangso conference hall bang ke Langpher Timung amen bensi kalitang Langpher Timung amen bensi labangso conference hall bang ke amen irpono lapen halapu labangso indoor hall labangke labangke sir tok bi amen bensi labangso amen irpono matil tum karbi pusar pisarat adina kaya huda amen bensi lang litum labangso nok betum amen bensi lang litum irpono lapen labangso aklama bangke kadogo we all labangke rong parpi rong be pusi alang litum irpono lasi niltum Karbing Long life pen sidame ke thek dam long pulote adim babang ta misen lo lapen ke patu aklam ta che klampik lo misen lo lapen ladak an so se bolong komaji awar pen sidame ri sui jang jasmet football ke patu puno cricket patu puno badminton puno indoor games ke patu ason do an sidame ke charlie isi alang litum labang so awar sai long pon po lapen national level long sidame jongsi ke patu anat jongsi sports culture anat aning hang pulote ri sui jang pen atum sidame ladak pen nang an ale long pon po ilitum ke non ke Guwahati rong supi long aprang ke ilitum patu dam nei pode Guwahati rong supi long se ilitum haladak si labang so stadium long se ilitum Nehru stadium long se ilitum jasmet athletics sa hin punon badminton ajat se me haladak si ala ilitum patu dam nangji istame non bang ke ilitum ilong rilong sidame Karbing Long papi huda district long sidame labang so Karbing Long Thomas Council Dr. Tuliam rong hang alang likapin khat pon alang kapor ipon ajoini si labang so 26 constituency arlo labang so mini stadium ke kim kerang pon ajoini penang an riso ijang atung ke patu ahin alang litum ale long pon po non nilik karja babangke labangke 100 bedded girl hostel Bokolia Bahini Adarso High School campus labangso langsung mepi EB labangso block kaselampon labangso building along sidin tum dolo labangke lapu nili pi bange lapu ke Rukasen college adung masih labangso Bokolia Bahini Adarso labangso high school campus bipono labangso high school campus mate labangso building non had pelos tame 2018 na ningkan si dak akai Ramsing Timung alang li dak local emisi alang li kedut si alang li bangso school mate labangso building ingpupon labangso building bangke jasemet nili Karbing Long life kelang aratuman pacini pon kang tuma galabanglo labangke 100 bedded mate bang paru si a student atumhan jasemet kidukela lapen hello wing cycle pen bangun towar ka hello lapen langbung langter pen lok ka chelar nang lapen kiduk nai below poverty labangso kiduk nai BPL ang sumar dumansi labangso hostel kim rang pono lapen labangso hostel amang facilities bang lalo ladak ye bed sheet pen chenglok hongplang pen chenglok kichu kijun pen chenglok
ang ton pen masih sorkar pen akejoy si people lo nono banke 100 bedet pusitame 100 bedet nang lele lang sorkar pen labang so scheme nang lele lang sabi 50 bedet banke nono banke tang elo la pen bang pokep sose alo so sumartum justament kiduk nai karbio sumartum han labang so isiawar sai me senawar sai dak people lo lasi sumartum an sose karbiang long sitame an sose lukachali ahin ke prang donji isia jak kong ke chelong pon sose ni youtube da matha dunlo lasi non warden pen lamthesi ajibona kadu behada nili kardom pajariglo kardom nilimen certainly khan se pi na penili da kilang arpu na piglo da kedo kitha kadu kaveta misen mixen penchuro iglo je nili da kedo bom asor kara tu han jela an facilities pi ili kiduk kilak dikelak ausomar tum han bang ili tom pulote ili korbia khai ke khinai pen ke thekhenai lasi nili ili karbia somar phan je hidugnai DPL court da peni li arong nili koma somar si banghen ke doma koma somar si kidugnai man nili langtar dependency nili admission pilo admission form madam everything is free lo da ke do ke tha ki cho ki jun la pen ke everything is free la si choro lo nili tum da discipline pen si do discipline pen itum la undiscipline mani lo nili osomar han la anili karbia somar ke papang thorna kusmili osomar han nili 11 nitum an bacho ko 8:30 ajo 8:30 an bacho ko pare la pa pare 10-15 minute ke free people la penili osomar tu megjang jeti ke nili megjang je 11:30 banduk somar na megjang long le 11:30 nili hodak ta god kilo mane chari ma chari le even nili door to pache long le la tum ha rema megjang ro ko ju rong chin ki rong ko asin nili hodak ta 11:30 lo te nili megjang lo te osomar han nang door chik lo ho apare megjang o adablo te 3:30 te tum thorna ko la halo nili everything nili ko an ma theng ni osomar han la an si pathek nili long ko an ma knowledge do nili osomar han serious lagi nahal nagar jans labangso kita matu wari lo labangso to wara bangke justament apang ke langbung lang ter lok lo sitamen non bangke PMGS by labangso scheme ki deng pono posi penangan to war ki tek ponlong lo lapun labangso kok thomalong sin nitum dolo labang construction of road from Nagarjan to Samarali Dasgaon
via Ponglong Pet Kachila Tatuan lo package number 2 bang number bang A12 267 under PMGSY 2017 laban 2018 ani kan farmasi labang so PMGSY scheme deng polo labang so scheme ke kang kupon bang ke Ladakh Karbi Anglong Thomas Council CM Dr. Toriram Ronghang alang lising kupon lo laban in presence of Sri Ramsing Bay Honorable MP Autonomous District ST Parliamentary Constituency alang lisine dak labang so kang kupon hud alang lisame nang dudun lo lapen Ladakh bidasing leng pencing lok lapen Ladakh lokal emisi ake hai Ramsing Timung alang li tumsi labang so alang li cepatir pi ponsi labang so towar jasemet labang so kok thom atowar alang li tum semar pon lo labang so PMGSY towar lo la hello la construction of road from Nagar Jan Samarali Dasgaon from via Johan Basti Ponglong Pet atowar iglo non nilitum long Langpher labang so constituency ki parlo pon dokhin labang so Ponglong Pet hawar sidulo labang so Ponglong Pet hawar bangke penangan ingkan pen bangake jasmet biharia khe tumsi Ladakh bange sipatir pi pon alang litum Ladakh long lepit pelang pis tami alang litum si dak choklem chodam bom bang bom lo sitami Ladakh local emisi akari kahai Ramsing Timung alang li emisi thudun det pen Ladakh haku pen isi hithi du pualang li chini si Ladakh rong thak tum ching wai ching jai si mondol tum pen ching wai ching sai si alang li labang so kema thapon si labang so Ponglong Pet labang so market set la ni li phi la hai building ke market set ki kim kerang non patang pon kai lo 80% tang lo lapu pisame market set lo la pen lapu si tame open lapu same open market set lapu son penangan scheme pen alang li Ladakh kim rang pon lo pen Ladakh bangke jasemet biari khe tum stame Ladakh aku penil tumalong le pu labang so alam ki penan dolo sitame ahok pet alang li chini dun si dak lokal emisi alang li sepati pipon si mondol tumben kadu we ero tumben ching wa ching sai si labang so scheme dak claim pon der lo si labang so puthak litum Ladakh ke cepat duk nai abang putum do alang litum hello cepati pipon lo selang litum bene lam pesi arch puna si dar bangke Ponglong Pet bangke aprang pen Ladakh bojar si demasi la si non bangke emisi sa Ramsing Timung pen kahon masi la si so bojar bangke bipo bojar la si non bangke la so di bangke opening po bojar la so din bangke so market set bangke aprang ke ave hai na si tame non alang ching hon open join ni rat han pile hai labang so adim mang aprang benta biharia khe tum si dak bangke cepati pipon bom lo choklem chodam bom lo non la solam ki kon vaccine non bange sijil thulo non bangke la bojar pini pima fi non bangke thanda le hai aprang bangke pini bojar le la bang sudum si ki doi po system mane cherai bom jal hai la bojar bi bia ko bangke stabira bangke la bojar bi det pen bangke la tu bangke chini lo je dak isi unity po mane mission po pen whatsapp chini sinon bangke asap to do di del hai non bangke asap to la edon don tu bang dolang hai stame la tum ta mo pijo ben bangke kene chini jat pon mane hai dak pen dampo lalo alang li nang khanun lo dak aprang bangke biharia khe tum si dak bangke long le phelang la dak alang tum si nang cherai bom lo stame la dak aprang pen stame khakku isia hithi dulo labang so hithi long le do puchini dun si dak local emisi khai Ramsing Timung alang li bori pon si mondol to menching waching sai si labang so SOPD pen si labang so market set kim rang pon lo la sen lain no na building anso se Ladakh Ponglong Pet hawar stame jojor cholang hin anso se paprang dun ji phanse anso se bepar beha hin ke paprang dun thek je phanse alang li dak local emisi Ramsing Timung bori pon bom lo
non nilitum karbing long life pen karja labangke palom phangchorong lo ladak labang so hawarolong rong kep suse arong arara tumdo lapen labang so arong arara tumphan ladak jasmet Langpher constituency pen ki thudun mate local MEC ake hai Ramsing Timung alang li kabin khat ponoteng mate alang li kabor iponoteng pusi ladak sidame JJM scheme pen water supply labang so office sidame kim rang pon lo lapen labang so tengki sidame non nili cameraman tan pakang poning tung labang so tengki sidame labang so tengki penaan alitar dak jangji pusi pu ladak PhD department pen sidame lapen labang so tengki non ladak semadet pen aprange ladaga ronga hawara tungke long la lang tugalang lok sikijun lapen lang tug lapen tubel lang kulte fluoride sidame do o lapen lang keter lok sikijun nang lapen la ahopege lang thep po la person si lang tu galang thep po aroi lang si kicing lu cing tipen cing lok tung gedang same penangan la dak aronga hawar tum same kisung ki punang sidame dak lokele mi si lang likapin khat pon mate lang likapur ipon joni si labang so JJM scheme dak nang bi pon lo labang so scheme nang bi pon pen non la rong kep so se arong ara tum non mangke kijuna lang sidame ada bani kang sam la alang litung lapang son water supply labang so scheme pen labang so lang sidame long pon lo lapen dak ni mali tum do alang litum penle lampi si ini ilitum arju pono na engke langta hobidha lo engke la towa ke chela japta hobidha lo ke jola so akosoni ambienta JJM nang pilo dolo engke langta rong sop kacing lu kacing ki adon tin tanang lilo engke hobidha pik lo kecutun kacodang peri kacocok anta langa cing lu kacing ci anta hobidha lo la si Ramsing Timung han ke ni tumasar han he curug parlo sila kadu ita ningarong lo bu sila pupatan punang he nili kecinian ke lapaan lo he lapaan mik lo nili kecinian ada ladak ke nalitum ladak haba rong ko andolo nantum cini teng kulte nili tum rong kre posisi bu so se la lang ke long an ke rong trok si an doi la lang ke long an pare ho panen non si klem bom na he kapre skim bom la lo non pon bom lo he ta bang nang kili tong dek kelon ta nang le bom lo rong ka ching thu ke meri hing la pen towar la pen lang lo nang tu son thoma ta long lo nang tu ningarong lo ma ningarong pik lo ti ta aprang pen lang dam lo pulote aprang a sarkar ke hon pen SDC la pen sarkar si curo parlo litum akola ni litum Ramsing Timung dokko ko joine si paan ke colongun lo jo te nang tu kadu beta ningarong lo mo ningarong lo sini ngarong non nilitum ke do bangke la Assam Adarsh Gram Yojana AAGY labangso for the years 2018 and 2019 Dharamtur Adarsh Gaon labangso arong alongki labangso riso ate rang labangso ahem kimpono ahem ta langme pig ilitum karbi pattern ilitum karbi traditional hem theng song so si kim rang pono labangke kadu wepen estimated amount bangke 15 lakhs atangka pensi executive agency Harogat development block ahim besi labangso asa hem semar pono labangke dak local emisi Ramsing Timung alali kapori ponsi labangso dharamtul labang karbiari so iterang labangso ahem kimpone dina pota poni kamera me ahem dal lang mit pigang jo la hem theng song ason si kim rang pono then penangan labangso 15 lakh penangan alang tum aliralon pipon lo hem theng song mate ilitum karbi traditional hem theng song ason si alang tum kim rang pon lo ladak pen ilitum katung beta rong si puti chao lo ladak mangke research terang tum kedo ke thakadin nei penching lok rong bong ka ching thurji aphan alang itum dadak pen si chingwai ching sai padu pon po lalon lapen lapu nili paklang poning tung mangan lalon
lapuni lipi bangke labangso tramtul labangso arong along amasi na sibeta upload along amasi labangso Assam Adarso Gram Yojana AAJGY labangso for the years 2018 up to 2019 tramtul Adarso labangso arong along si labangso ICDS center building sinamik kimrang pono labangso estimate bangke 5.00 mate 5 lakhs atangka pensi labangso hem kim rang pon lalo lasi la dak lokale mesi Ramsing Timung alang likabor ipon ating mesi la dak Langpher constituency ki parlo pon jasemet kaching thur hambo mate labangso pariwartan sarkar ke bang pen labangso development na sai alang litum ki claim ki dam pon jasemet amena constituency long ningkan phongbong labangso achievement putang litum kelang pon la pen ritali pen nom la hai hui helo la nitu karming long life pen ke paklang man litum bori pon bombo বৰ্তমান আমি লাংফেৰ সমষ্টিৰ মাগুৰি গাঁও অঞ্চলতে আছোঁ এই মাগুৰি গাঁও অঞ্চল বিশেষকৈ তিৱা সম্প্ৰদায়ৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াত স্থায়ী লোকেল MEC ৰামসিং টিমুং তেখেতৰ নেতৃত্বতে খুব ধুনীয়া এটা তিৱা ভৱনৰ কাৰণে বাউণ্ডেৰী ৱালৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ট্ৰেডিশ্যনেল গেটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তেখেতৰ নেতৃত্বতে এইখিনি স্কিমটো দিয়া হৈছে গতিকে ইয়াৰ গাঁৱৰ ৰাইজ আছে তেখেতসকলৰ পৰা আমি এই কথাখিনি আমি জানিব বিচাৰিম হয় আপুনি কওক শ্ৰদ্ধেয় বিষয়া মহোদয় হয় আমাৰ ৰামসিং টিমুং ছাৰে আমাৰ নামঘৰটোৰ বৰ্তমান ফাউণ্ডেশ্যনটো দিছে আৰু এইপিনে আমাৰ যিটো লোকেল ভৱন এই লোকেল ভৱনটো তেখেতে বনাই দিছে তেখেতক আমি বেয়া নাপাওঁ আমাৰ ৰামসিং টিমুং ছাৰ মোৰ সোঁহাত বাওঁহাত মই শ্ৰী বুঢ়াৰাম পাটৰে কৈছোঁ মাগুৰিৰ পৰা ধন্যবাদ Kedo bangke karbingong light pen ladak bangke bolongko maji labangso higher secondary school asa yang nong sidolo labangso school asa building bangke 2-story building alali dak local MEC Ramsing Timung alali cepati ki ponsi ansu education ahin lo cari hin paprang ko nangji ko alali ke mangsi jasmet labangso towarari national highway towarari mate bolongko maji labangso hithi lo masi labangso higher secondary school lo kuliah higher secondary school lo labangso higher secondary lo labangso building ki pon ni camera ko paprang ko tingtu নমস্কাৰ আপোনালোকক ধন্যবাদ জনালোঁ ইয়াত আহি আমাক উৎসাহ দিয়াৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াৰ যিজন স্থানীয় MSC আছে ৰামসিং টিমুং ডাঙৰীয়া তেখেতে আমাক এইখিনি স্কুলৰ
বাবে অৱদান আগবঢ়াইছে ছবিডি স্কিমৰ আণ্ডাৰত মই জানিব পাৰিছোঁ তেতিয়া মই নাছিলোঁ মই এইটো স্কিম অহাৰ সময়ত তেওঁ এইটো আমাক তেওঁ এইটো কৰি দিয়াৰ সময়ত মই নাছিলোঁ কিন্তু গম পাব পাৰিছোঁ আৰু গতিকে তেখেতক এই কামখিনি আমাৰ স্কুলৰ উন্নতিৰ হকে কৰাৰ কাৰণে যথেষ্ট আমাৰ স্কুলৰ তৰফৰ পৰা আৰু মই এই বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ হিচাপে ধন্যবাদ জনাওঁ non lejum karbing long live pen karja bangke lake era gaon bodoi pi arong lo la dak pen si lang chitung mate dak pen kilometer thong kep adak towar ki ga franke lang bung lang ter side lo stame non bangke towar ki nang man lo PMGSY la baso towar pen selang litu scheme men si towar selam lo la dak lokale mesi lang per constituency pen ke tudun ake Ramsing Timung alang likabo iponsi la bangso kilometer thong kep so se Aprangan lang bung lang ter school kedam ke bang low Charlie kedam ke bang penaan kisung ke boy kesuk ki un ek pon ke bang hidi hiti burwa ke dun penaan kisung do lasi labang so putar ni tum ladak rong sari nut bai ni tum do mekar tum do lam PCR ji pona Ramsing Timung na ke than na ke keklem ma joini alangli towari pami biklunon ke daktan ho lang citungan teragam ke kuso lang tumara da aning samlo ma aning sampiklo na aprang song galilo ke cycle ta rung nang nelo non ke cycle solai thor bike dam gari motor dam thor non kini an ke lasinon ku an ke towar ke mepiklo black topping te aprang men lang dalo bolte BJP sarkar bang de pen poriborton ke dulu ahok lo lake ahok lo dolo beglo la bang ke do beglo aprang ason kalilo non ke towar ekdom mepiklo ke dam ki jumi zero phelo tame dam gari motor solai phunu non ke ini jo towar aja talang gutin anta सबके नितुमन ता नीली तुमन ता लांग गुते तोवार गुते ता किसो की उन ए सिता मेनन के किदाम की दो ता जो किलो प चुरोलो aprang ben lang dam lo pulete aprang ben alam lang lo te jo non bang ke kiso ki un eta me gari motor se jeng phun lo pa towar gute anta pakalo non bang ke churolo di aprang penta la an ke dong lima tinon bang ami uno churu par la sudah kurang la sudah nak tengon nang renon rata tunghan anta kunang nang ko mi ulo kardom ni piklo ni non pining ta hai thuji solang hai timung hai begi BJP pen nang lang ko jo ate towar sumara lo ke kanon ke jo aku hai pon deng bongan tali ta pon thok la ni tu hamar dia nang ni ngarong pilo ningarong churolo oi ta